Ini main pak kan nih? Hah? Main pak kan nih? Ini udah barang nih. Yang gitu sangat. Sing kuat aja. Barang gitu. Iya. Ya. Hah? Kali nas. Aja ada kok. Ada. Ya. Ya. Pak. Wih, ini. Amin, saya kenalan nah. Ini kan nanya beli. Tuh nya udah barang. Kale ini pala. Tuh nya udah barang sang. Kenyal ben bu kenyal terang sana. Lu tuung. Bijak ya. Nen bukan oh nen. Oh. Lah nah eduk. Tuh sakit mah ya. Nya orang sing. Belah nih lah nomah nih. Tahunnya bukan. Halo, sukses tuh. Maka ada. Aduh, kewak lah tunang liu kok. Ohnya ngechat nih si barang. Ngen mana? Senang corona melalui rumah-rumah nak. Ngapain kesini? Ya aku kesini mau ngamperin kamu lah. Ini tengah lancar nak. Senang social distancing nih nenek melalui gen ngoyong cuma. Ya udah kita singgah nih, jak main dong. Maro nanti masuk tunina, nanti masuknya apa? Jadi nak gaya nah, sembilan kumino. Nah, mumpung ada meja, mainin kartu kan yuk. Boleh lah. Oke lah ya. Betul. Lu. Mana tuh yang datang? Yuk main. Kan bisa. Wen lakar. Oh, nah. Oh. Sorry. Enggak, coba keren. Weh, nak jalan nih. Nak mujang nih. Weh, tadi saya min kartu tapi kartu saya. Ini nak muda nih namanya. Dan enggak. Ngiring, nampakin. Bang Opes lah kau ukop jadi. Bang Opes aja dua. Bawa. Sang. Buka pagi nih. Kan sebenarnya musang nih sang. Kamu anjing mau gan dus. Ajum, ngencena jangan di sio sengaja. Lihat tahu. Mah ajum nih mero di sio mo sadi daso wena. Woi. Bang celeng kan lengah nah bos aja. Ya rugi aja. Ini langsung ada cing. Di montau kan sombong troleh na canggih kudane. Hah? Canggih sio masih nepes canggih wang. Nah, kan tuh rame-rame nah. Musim corona aja nunggu uyut itu. Laporan jadi enggak pakaian. Weh, nak hujan tuh. Weh, jangan nak. Weh, jangan tuh sana. Weh, jangan gitu. Bisa nggak mungkin pes deh. Bertawang nak jadi musim corona nunggu uyut. Nih, nyen mang contoh nih, nyen ngajak makan nih. Nyelai deh. Tuh. Yang minum.
Swastiastu Pak Tian. Iya, swastiastu. Niki wenten alit-alit ngumpul-ngumpul Pak Tian, rada gruduk mendong Pak Tian. Yang musim corona ben iki. Berarti niko gawat niki yang kita mungkin alih kira mereka di dia niko. Niki rumahnya kadek Pak Tian. Nggih, ngira sarang mereka makin. Nggih. Nah, iki rumahnya Pak. Oh, nggih. Rumahnya kadek Pak. Oh, nggih. Cintaku padamu seperti buku yang layu. Tidak jadi doang lu. Walaupun layu tapi masih. Ya, boleh. Gini. Aduh, kayu sekon. Ki anjing, udah ulu no. Aduh, si Nawang neng Gumi gawat. Si Nawang jadi di seluruh dunia nih, ada virus corona alias COVID. Nih jani, nih alit-alit aja makjang nih kumpul-kumpul nih, dan sing jadi kene apa lah netonan ingatan nganggo masker dicade yang maskernya malu masker pakai masker. Nah sing aponya mau nyusul dan segitu. Apaan jadi nih Gumi gawat nenenan rago patut SDM itu selamatkan diri masing-masing, disiplin dong ngurus nak lem malu. Yang pertama ingatan nganggo masker, cuci tangan, yang kedua, yang ketiga jaga jarak atau social distancing, yang keempat sepatutnya ada lihat mau kejang nih ngoyong jumah gitu, Pak Bedesu adat pengarahan harus rago nang ning nung neng nong, nang harus tenang, ning pikir ning, nung iragone merenung, neng nengil jumah itu yang bawa bidang mati malu nong penong mah pergat beri raya. Nah kita malu ingat kalau anu nah jadi boleh malu jadi mana kayak malu masker ini nih di Agus nih kekas nih ini masker ini nah penuh sampai kena corona nya abesek ya ini jaga kenalnya jauh nyang bisa kenal. Kenapa muncul kan malu? Oh, dengar. Jadi bubar. Bubar lu. Aduh. Bang, woi, pres cangjung nih. Aduh. Ini menu beli. Oke, Bos. Sampai di dia. Oh. Sempit jajan dulu, Nenek. Bagi.